As we're getting falsa a rash, now we're getting falsa chuig porca chroca ríis, and then Dara Cliffa agan and Shaw Erlina, Cliffa Canish Idravana Hamon and the Hair into Anish, Kilwila as Kiri, Nostrius Kandara Gochonde, Niva Hasul, Gamedi Shaw, a Cliffa Canish Idravana the Globe, Achta, Agus and Arch and Tilsa Egado Club and Shaw, Agus Mormin Shaw, Ach and Zehu Coach Hama has a V and Cliffa Canish Shaw Shurnis Lua by An College Agan, Shagan Kilwila, Korda Kiri and Shaw. Pat Marjoram is just you know club in the Ochonda nach will better tradition to no they're gonna be in forna and show us a head the Corkig agus Kilkenny agus Galliv dan chidi smó sa grad show agus sin fear ta Anna Hervish took the club show harna blinta o hanig she law dan Cheador sheer Sevlin Gavil in sin agus ta she Teresh Anna chid can see a horta vidur in Dalin no fear more than da irin go she cref is fe boite e Kilwila harna blinte agus Anna gol kun kin denteg nasnari tan Anna chid in the forne fuishe nasnari Teresh part of glacha I gamortas I Kilkenny harna blinte roda kauri go more law time kinche agus voleder vi bo more shamroga valja hel fuish rein de blinte hin Sin agus sin can gonna go cúisna gúiltead a féú agus tá nó mainte go dar a féú buir nó Carmen tunéis fé. Nis ben muid orin Kilwila John B. O'Halloran and JB a glór taigh go siúd leis gimmer se gundach mála garrodelle. Flár McCarthy Selina Lachúil is sinna captain of fórne ach te muid sin Tom Murnane an tonadí dernach a tháinig isteach de chuige mún ag Cliffa Canish dernach idir chuige a gábhid sa hocteog tóla me sin agus feargúil trí chúlín scóilte ag dómh go Devon go dtí seo. Matú a flaharta an daingan atá lár na parca sin cúidú lób bhín cadig imróí cúidú le clubanna eile. As a ranú ar na tosathe bhil tá neart skille an teocha Daniel Collins, ceir chúlín is tíorcha scóilte ag siúd tá se anchrainn go leor go dó. Ná ní Adrian Royal ar fáil Fána Corta, Darrell do shoot the Falach Canish agus near Ehrlich in Achanay, so Nisha Shinner Fall, Tagan, James Godley stuck on the odds by Massey O'Connor, Farrell at Harvard Contour, so Kuiga Hocht scored to Massey Gujisha. Ranisha or in Nostari, while Cormac Gallagher's a goal and chin by Sheetan Solga Fedger, Kevin Whelan, Ross Kelly, Sean Gainey, Action Ian, Selena Lachhole, August Marjoram. To sponsor you Mahak of Shoot, Wolchid Costlan Knoch and Clanmore, Oilgate Glanbreen, I was in Turin, the Chapco Fathershaw, Lorna Parker, Rainborn, and Simon Lacey by Obergena Shoot, by Rainborn. Chulin scored Jake Lacey Gujisha. I was the toss Jack Sheridan, while on Amshore Shoot, though a fixed car to score Jack Sheridan. Ahru Dentoka, Selena Lahosok, Kahal Dowling, Kahaganzi Iverfehe, Thogan Shishin Stach, Nautiger Connor, Chance Gavekmut Connor, sort of a Derridenta, August Bertz, and Selena North, also Brian Burners, James Bork, Fishin, Erivurin Pelle, a Hoychofada, Little Ficanish Line, Beshin Sul, Arnoy, Gafedelob, and Lian Akruch Nunish, Le Bo and Johnson Omines. Nish pass Jacker Aro Cake tá Nostari Shile Marrowa Nanodur Reagan and Shaw Jetter Shaw Casa Envelop Mar Winklerfella. Shabal better go with Reagan you know law more consola shop tá sola go Homa gan Roy Glash and da have Socro Shias gach pio chotapig agus a hocric na forna Shawshire nís Lewis law mar sin an rud a chur gomór le caidan an cliffe sin agus má hocrian na lad seo go léir sias go tapig seans má go meg clihead an scothagain anna haí go jo ag coilmhuile ag immer sinseir leis agus sé chréibh is fithe sa chun de buite cho harna blianta agus iad leidir I gáí an dát agus Nor a smuoiníim Kilwila smuoiníim gáí le héad a sé bric a bhí mar cheann den lechra móra man na tíre harna blianta agus chunig mé gimmer den na chaláistí agus le cíirí chomá agus le Kilwila agus tá sé sin mar ránár lá agus tá cinnte go róigh sé go mór lá. Ach tá lechra daghuiid féinna chu ar fad fud na parke agus beidh siad asúla chespáanta sí inspiráide go siúd chomá agus an rud cena chéna madidir le Nasnarí. Tar éis an dul chun cín a tá dienta chu le blinta beag an nús beag sé seo go hóntacht dóibh. Tar éis iireachtaí na Belladóí níos luithe sa bliain mar bhrá lá chun a thuairt a bhaile láinneomh.
agus násterí club a bunún 8-8 seo pisa staradit pas na miontursky is sinne atá starna chomadú le scoil miontursky a coniu club násterí idir 8-8 8-8 bhronsidir bhiúséim a chomadú le scoile cúpla blian ó hen bunún club an 8-8 agus Kilwheely hain bunú jins na 8-8 Nis go hondúil bín bailachán ag gatan chépéil ach am siúd ach ar nóin ar sin ar fáil im líana so rinne siad a feachtas scófon mé agus further os cín €50 million. Sochma. Well, le rion sin an sort passion agus an sim agus bhí me gléamh agalibh le duine den himráí an match of Flaherty bhí caint nó duine ag an maríd insna papéir rinne seachtainna agus níorcréid siad an méid airigad a tháinig chóthó ó clubanna eile i géirí agus le rion sin an passion ce go bhíon cosóla chunta eile bhíon siad i géirí iad féin a bharú nuair a bhíon siad ag immert i gréamh an chunta ach nuair a bhón duine ag ceann de clubanna an créamh sin tugann gach club eile takeíocht dóibh agus sin an slí is fearr. Agus nis fearr contúirteach an sin. Agad sin James Burke agus fearr atá tar éis anna Hervís a thuirta do Kilwheely ar na blianta. Sin James Badley McCarthy marán son híos an son an lán cholí fearr dain séach an dát fearr atá Har a bheith tábhacht a dóibh. Ach bróga mór le líanaige mar an fear a bheith an bheith sé Stehan Pat sinna Adrian Ryle agus is caiúnta sin. Cá caiú. Fear a chrochagad ór scórna. Gandát. Nuair a hagan tugad íon lámór is an sin na bhíon tú a géirí na lechra a áil agus seasan sós na lechra móra ar na léhananta móra gandát. Rian Boran Dana go hailach na Norahori agus fear atá tátat Lorna Parke chama. Se gandát sin fearr a thugann Canasíocht dóibh a ríis fearr ceann de Canarí móra na fórnan sin do násnarí agus ríis beic siad a súil go éróig leis teachtasteach san immert go lua agus a bheith ómíoch ó Lorna Parke dóibh. So, an chéad orrin as Kildara a glyfa canis na glob agus an chéad orrin as Kiri a glyfa canis na glob agus báisteach an seo a barchan chróc agus rúdi cíloch déitach im nóir sleanú an seo an déitach botún a bheith cinúach déitach cúlteacht as botún an seo. Baig or an a bhíon agan is gan bhaile teachs mé a cantar násterí cha me tagartíana go arháin Pat Dowling tá Pat a fechan seo in san Phoenix Bar má an Lanzarote Pat ban tainmh as. Shasari is part of the hype or an a bhíon is agan Masha. Fáte an atmosfér Johar Barca Croca tá chuidir mú cheapan go Loch Lanta na bhuirin hóisiir i míháile acha tá na buisir Chris Mooney as baile farmer mla clia tá mun réiteoireachta an chop agus camera an réiteoir agan sa glyfa canna seoisiir agus tá mé cinnte go mé ríis an chop. Nis ó feachar chop in Coranna chéile tíra. Stop mar sin. Shaskanóid idir na fórna seo agus násterí ar nonsaíon seo has an seileamh ag Brian Boran. Agus islitar caiit an seo aige agus ag siirh an. Násterí in sna ganzathe gorma bán agus buí agus glas ag
Kilwheeler agus tá pucks here an Chocha Lua nish agus Jessica Daniel Collins. So it's the Carol Corey moving up. A three jugga ag Emerton Shin Lar Park a doib Marianne Gominik. Nish dúirt muid é a ganna le ní ceanna éasca mar hús. Níl agus an báisteach a titim go héasca ach tá seán a gan ón céanna. Se staidir hut, tugann sé níú agus tá sí put a harbár again. Anthos. An score the Joe. Score a Chowroig Log an dot con Socrocius Bioganin. Sinne Daniel Collins, ni hen Chéadúr do é sin íon of doibh. Má Cormac Gallagher off at a harbár Jenny Rian Boren. Rian Boren butchers tax to Laura Kevin Ahern, tá Kevin Slucka agus Dihalbu Destin Chin a Kilwheeler. Pass alling trust in the park and Choch agus a of a Chonishing Paddy O'Connor bullish dacht. Beidir the Amig Paddy beidir sort we score a hen ach the Arna Shin agus tá Shelley Foster Rash Mata ag lads Kildara. Or the Jared Chin. John McKeown and G. Halvo Denton and Shelley Foster Rash Kilwheeler Rish. Todd Schlitter. Toshi Moravach. Can Schlauen and Chach Tan Shellevaka as he put to Mach and Chohanish. Thomas Mornan, tá scored ní fáte Thomas ach ní bhéile sin íireachsin tan canchin curtha ar thaobh na lábh deise. Scoreháin feite I Kilwheeler gan dot agus ceanháin curtha ar stré chumá an sin. Ó Thomas Mornan an sin an lecholaí ar clé. Puck amach ag Cormac Gallagher tá sé teach an parkach tá trúr fan an sin as Kilwheeler agus an buiste síos goach canchin curtha har a taobhléine. Agus bhí muid rápáis ag tús a clifa eile ní ran himar in nervúiseach tá cuma ar a dáirn se bhfuil siad began in. Tá bhíos dír chun an rud ceanna chéine a rá bhachtara tá cuma nervhíiseachta ortha ceart go leir. Tuigeann siad cé chu móras atá nach chaid agus tuigeann siad beidir an deis atá áile chu chanimmert ag léthe ceanis na héireann deis beidir nach bhaoch forbhórach á ríis. Well, Jack Sheridan can catch a wool and my beach a Hamalish and Gandurna will Martin O'Neill's if you can show her more on uns put the cane jetara. No, Neil Tangbog Mahak by Joe Rudigan Jas, which he butchers Jahaka Brian Borniger and Trell of all. Ta Brian Sluck at John Martha Sega, Cool Heckle Wheeler, by Seg John Myler, Gabenam for Contour Tuckas, Hashi the Garamach and Rish. Hashi Bochli, Hashi the Chaterish, Berts as Northern of Fanaton Shaw. I brought you in a slip to Suwasanish. So the Kevin Whelan ach reached on over Abrawa Yena and shot. The Kilwheeler can G Halvo Yena. And Shinanirot Bulza, and Tashi Butara Traston. Daniel Collins a reach, Captain. Kieran Jirach, and Lahosi Lar. Agus near Kirsham Wheeler, Beher and Johnson. They're the Glacier Smack took a topic. Agus they're the Glacier score all. Got Pioch topic freshen. Got score a week short 3-0 Imehe. Martian. Bochlin Riachta Sacrisius, and in his move and shot. I was catching him behind the table August. Tasha Low, Patney Kachak 3-0, but Chilum could score the Nostri on the Hokruchius and shot. Shag it out, been Gakile, Fredin, Imrian and shot, a soul, let's score, Nugo, Lewis, a Clifford, con Kaurulo, con the Neroga, or left five. Congo Contavelina. Shellevaka Rish, the Gira, if Leska, there's a cancer butcher stach, top. And Dorn is layer, a fine mule, Bertus Disselina on Tossak, Kidin Shin, Morwil, the passing of Crane, the May Shell of Caught, Akog, the Fota Rash Chornish, and Dougie Fitzel, the Kilwheeler, Rashi Kill, a Dougie Rish, and Emmerts, Otin Chen, Goli, Sunchak, Hanmore, Father Stock and Chen, Akafana to Chen, Agasa. Cosinator shot pass come go Lorley Rudy Fauna Hadolstach Margul Cosinator Brescia Gador. The Cosinator Brescia and Da heavy Shinsiller or host the Himmerhe. August has the current Cosint, Harris has got a Vamer and Cosint, but the Florenas. Shane Ryan again a shell of all the chin of Tom Cosint Gentag is Gentagama. Do Koi score Shane Goji shot. For James Burke is to Hakarulish, far more louder James Burke. Didn't go Vertivi, Gimmerter over in Pellet, can't boot a mock Brian Borden and Farella, which he already Brian Neal at all.
Watching this, agus Sinead officially Brian Bork as she Shin Shach. Tá Shin score with Heston. Well, Vimer ag Molo quid in the score now. Adam Croch a 4 Chonica Mercy Kate Cliffe. Being counting gach pioch choma Kadashin mar Ilan Gear Dierach was his phone and son. Ian Tucker Joe and Shin O'Brien Byrne. Arshin. Dohen. Tá sé vidro treis tachtteach an chatter to brother GABO Erlíne. Now mile be corla cuasaí an chart the Cliffe Canish Gervanach no go Kilwile as Kiri is na ganda bui agus Congra Contively na char hibna love Jesha past Imrory Gortahe. Then go Imrory Kilwile. Here's a Cohen Shin. Dinner that. Oh, Donald Kennedy. Agus bhreile se bheith a lenach de réiglen a chuidíra gémas tá is maithan rud é. Check hard. Go bhfuil cuma beagán in bach a cheirach sin John Mailer. John Abrano, John. Lord Tahi, John. Lord Garman, Lord Corca. Michelle Curie. Gynnyddom, Nidir Nechad 3. Mark and Branda. Pushing the Canis Fire for Clordiga. Shalivi, ag Fair Curie reached, ach an counter Butcher Tackles. Trina Kerry Road, Butcher Tackling Troshogs, Imrod, Chasselish Hain. Shalvak and Brian Burnish Corroy, go to James Burke, James Acha, Dancha second, August Geno, Kina La Blockaller. See Focha Rashanish, Kilwela, Kanchan, Rochongo, Contavlina, and me Hartavlina. So, Tasha Ziffruler Fog, that will unlift any shosher. Tágad out. Margo will na Costantori Brescia, úsáid an dáheh, caithigh siad a bheith I bhad níos córamí Mariola an tort láthir an slitar a churann siad isteach. Agus munamíonn siad chá córamach sin beag glanna saoir éasca na déana bheith ag an Costantori Brescia. Sin mar atá tarlú go fóil. Tamal Ali, Chen Farvila, Reina to a line, Marudal Moore, Rich Blinton, Manistor, Nostari. Canchani Farah Jack Sheridan, a force Ninchi Horse, Wilish, Titten Tuesday. After she Glantamach, Robert Collins, Scorlish, Amaro, Pat, Nichesk and the Hebrew Shahlev, Congo Contavlina, Canyon Chinish de Hamach, and Chella Focharash, Egg, Rikildara, Vanactive Kane in the Porca. Strachad up Borna Reach, and then Buchan Contour to Tatadala Rohur, Kasha, Green, Yarur Goman, August Tasha Shindenta, hauling a Brian Byrne, Hannah Hain, Pat, Daniel Collins at team 1, Brian Byrne at team 1. Vishin go home to our father fad, August on Lewis of Ifwe, August Fecher and Graham Garrett, Hagar and Goman, August near Evan Costantor, Kegarif, Shakongra, Kalordo, near Ev Shop, and the Corcomana Correr. Buchamach father, she touched him his. She fought Ross Kelly passed over Ivy to James Burke. Tá Austin Reed tries Socru Shias and Chonish. Bukshat Hamanir her, Brian Byrne reached on Ecolach. Kevin Whelan goes through the team Ken in a Porca. So Argade Clibberts. Being Cliffish can it show her by the heart or Clibberts like Hagan. Neil Rogan Magiri that kind of nerd. Over 100 gente Kevin Ahern agus an Euro Bolsa or Daragas how she Bolsa agree and Boren Bolsa go hauling ige 3 scoring Kayla Northery Imichon Kane Sherry and Boren and Shin agus feather Thresh and Clifford Frisch and Schlitter amach agus forshid pass live adjacent Shin o Kevin Ahern agus Fisher Cream galore Colin score Shin oil art score and Shin o Boren Machfada ig JB Titchy a Cahar Fanat, well, or dogs double to Chin, Nachta Bertsa and Chinish, Atashi British, she said British, she's Kahalianta. That's what Chanter Scorella, Chanter Scorella, O'Neill, Tashi Butcher, Heaven, the Love of Justin Chin, Shane Ryan, Shnike de Recurmu, Ignostori. Shanseska galore in our rear ribba carton count Shin a score, Albion Spas again. Being over who identical, I got Bjognak Dirachos score, Nahuile, Aka Shin Hardin. Okamach, again. JB reached. Ian Tuxanair, a train. Washington Harry Crasta, should score. Ian to her fad. Jordan Brick. Go to Shane Brick and Chin, because Jordan Mackley, Ian. Score Ian to. Tanskill on, gone out.
Sa Irosteles and Canchan Cormu, so Tal Guy can Cormuni Kele, Nostori and Chop. California Corum, and Dara Ur. Kegan will na scorna going galore Kaidan na scorna on ard. Oh. Kim Bush Shiske officer Leroy de Bush. So Tá not a pattern veilach ag gosan dor breise dá híh. Feic muidlin. As lábhar Corrai. Astarí teachtarí snis an passion Cormá. Richard Hogan passed Jassy Shil Bulchesteach. Gary Spachún tá Simon Lacey acha. Colin Simon's macht is ag Nostri ves an Puchtas in Spain trio irriting Jack Sheridan. Tá can bultige Vincent can log dar can bugin in his fire ach tá písal le dul fótige má tá sé gur coolí namsú. Tíú clifiste gan lína Carcha Cúig. Sin Cheshire Tossi seo treis Immert de Kildare. Cheshire atá ag nás na rí. Nish. An tango go Jessic Jack at sí méle chúil can contrtach. Agus fáte sin ag Shane Ryan agus búte go Jessic Shane in the rash contosa. Sin go jazz friseach go jazz chuige agus bhí sé tappi galore chun an count sin a chur har an drasna gan stróir be. Fechar sin art score uig siúd Shane Ryan and son. Tom shot in JB can gar. Oh, ní sagam Rayburn an class sin agus bhí sé tuis cúpla can íontach fada óla ach Tom sin riil can gar an pass hog an pass. Agus tá puck siar gnóí an seo an is. Díanas Chris Mooney ní dul go teach an chorta hespáint na enra deile. Bhí Kelly Sean ceart galore and sin ó Ross Kelly Seise go láidir. Has sin détá going to go beidir go an cumán. No, ní dóla méid. No. Puck síreach sinna méid. Se. Níor a mór an cear leis. Tá sé díle báist in óla. Gartort gona himróí gum project a glyfa canna seoisiir nar bhíon amse go bra. Tá sé grán an teochanis. Daniel Collins. Seansaige chulín na trí. Clifa chormúd an tríú úr. Fógann sé a chud amach nó tá ceantin go riad an lobh de siige. Gá ceann cainte ag an dáhéhacha. Nis, Cormac Gallagher, teacht an lobh de siige. James Buckagari, so she fought to James v. Torridge Canal School Citrin James agus we're just going to head Carter boy I called Chapan Goel agus Thomas Murnan has spawned for a squeal to galore chun Corsius Carhanach a hortar better Carter boy brunter nish ni dolum go feder go en going to get they on you Caiise bheith chomach an isis. Aon imráir carta buí cá luair seo ag glyfa bhíonn sé faoi bhrú agus caiise bheith chomach an dó. Sin an rud. Agus an puck síirnis ag Jack Sheridan. Seo a chéad bhfuil sír agus níl se seo héascach an oiread tá sé trína ceirvéidir taobh mog an lína 65. Tango go má cinnte tá sí soach fada tá sé sin búilte go háling aige. Go háling ar fad. Go háling mar dúirtú go háling. An Jackar scór na mar sin a aimsú ins na canílacha seo. Cadú gachrúd a dhéanamh gart agus Dairí Gleis. Dairí Gleis gachrúd a dhéanamh gart. So, freis cechamáthas a hosa Kilbhuile tá nástanrí déna níos fearnis I go buinte seo. Passion agus chuis a shrúr na caharacha. Ross atá an, cé ruhús an Ross, ní ruhús ceachtaracha.
Daniel Collins kick out to Trasta or no Imran Sheet Pell and it's reached the Geary. Passing Correa so fortunate Mo Connor should have buckled counter duck and match a start to the Colleen by Harry Trasta. Colleen one after reached. Massey O'Connor and Shin. Farah Tataresh on a quit score na all dove Harna Blinta agus Kadishin on a Chorramiok free or father fad agus fi Shabalte Eshin a score all gun more on throw or Horbe. Well, Cúige hocht Rivenja and it's Cúige Nice of Achtas. He's gonna cool in after it. Made. Jigano. Har fan af jo begint sos is kan pas. Ni ran to watch it. No, gan down. Agus no reswinin tour nasnori agus na Peladori a khoi kofada le Clay Canish line. Ken ar Eric Long Countess Farah Oil or Kilma Khod na Crocky gach. Nach wil sem mar echt olvoor de club. Go wil na Hamana Hori idir vanige ik Clay Canish na Hern. No. Dis. Pokemach gar ach Shen Lawn Coley Woolers account Chinish Hill Magarancha goes at the fan at the rod to nach Bullish the customer to fan at Leje which does a smack up Alling and Chin the Jordan break on Chelifotcha Rashid Nostri as it order hit Kevin Ahern no Bullish can't hunter to Christian to Borkalame to the Concentori pressure shot taken da Orden to she's going Jacker gonna toss her Dougie Fitzel, as I got Tiff Ken in the park at Chinna, Conquering table in it. Immers Crew at Chinna Kevin Whelan. Sta in North Kill Wheeler. Or Talha, Atlanta with the Immers. Some pass love of Bolsa. Should reached egg. Wheeler, as on Canchin, Timachta, and Canchin, Reeve, Lava, Clay, Daniel Collins reached. So 3 King Cormawi Kilwheeler, Peira, Egg, Nostori, agus a Forest Bar, Holy Nuan, Egg Curraha, Lion, agus Curraha Killara. Kieran McCarthy of here and Taliban Shinda, Kilwheeler, Tasha, Arashin, Hanley, Marish, Shinara. Chuck Traston Chin, Man reached. Canishil Butchestach, agus Ma Henchistach, the Emirates, a Hep or is Machto, James Borkin, she's Jelliviga, James is Corcomon, let's check on Corcomon, Chin attacked. Quick second to Lord Harlisha. Over watching Robert Collins, Bruma, Cora Erchama, for Nostria, Chin, or the Majestic Machu, Flaherty, Faradangan, Machu Ryan, Chin, and Cancha Butchi, Daniel Collins, it's Itchimish Jackson, it's not will end the her, Margul Bertafanet, on Nostria, Guy runs to Machanish, past Nagara, Canchan Korshakaji, Rian Boren. This is just Skilla Egrian of Tasha Fivru, August on Slitter called to get Oberwahig, Lads Kiri, Conchella of Alderash. Shade, Massey. Gentigo Jessica, Brando Source and Chin. Pass ball to Trasta, Bertha Fanacht. Conchella Focharash reached. Nostri, Acha, Tasha Roger, Fukshan, Slitter Gontal Hunchin, Rian Boren, Agus is Puxir Stachvasan, Agus Bin Butun Kinal Bonus of Pat. Cart Galore, Shin and Roderina, Cart Galore. Ni English Smaktur and Gedol, Shees, Shin, Huygen Love, Shees. Agus the hand topic or father goes and Revan Slitter, a Praba, well, Nia Kaplan and Retor Gorev. Mazatogayan and Ojena, Garson and Retor. Fisher Gargalord or Eno. Shantonish, Massey O'Connor, Fornicher, or Ho score, con 3 uur. Ik lig vandaag wel trash. Wie koop de score maar hij gedoet. Dat is hij met hebben in live. Let Hamlin diagnosis. Ach, Tasha Cancha boet haar trash dan. Lena Gart te hoort. Tasha is cognition roch ta. Een Washington groen gema. Shin score and Shin Daniel Collins, Shin and 3 score we showed. I can see him at tag and da have talking shave right damage on a slitter or have tever count the park. I guess Crunchin is Shaker and Rata score all the cap. Different shave is Cormac Massey. Daniel the Devon Wood Sir Cantrell Trust and Lawn Pulley talk to Mach. He on chance slitter talk to Virgin to Conor Gormley. For Conor Gormley for Ruinish to Ordegar Dara Erupt. How's that? Nostria Tashishan Beganin Squeals and Mach and Drone Lore, because a Forza Egeverton on score. Daniel Collins, because Glacka Daniel the Funwer, Leshen, August Kilwheeler, or Ash Contosa. Sagan Ocean and Caro score, fight to Daniel Collins, Garkown, or Bully Sarah, Garkown, or Nimmert.
agus anna ceannaíocht áthúirt ag Collins do bhuachalí Kilbhuile go dtí seo fiche nóma timethe. Trí scóir ní chéile amse acanis Péireach up sin ag Daniel Collins agus tá Farspar Coolín amháin ag Kilbhuile. Má búilte macha dro lár na parke. Kilbhuile is tréifse má immerhan shot lán cholí chat amach the restelle fogan Chester tape here de a fogan Chester tape here de Margot General Fowler. Foxira macha vesan. Jackar golóir le héad a Massey O'Connor is sa chúin sin agus a leiad bert chosantóirí cumad súil agus má éiríonn leis an ceannas fearra áil ar gine bhána chutha leile a fágáil. Ní hiigim Jane Dine le Foxir garage agus in an chéan eile Chapulin garage chumáthaíoch. Tá trele fáisisin Kevin Ahern dul trast an na park inis. Trust door Shane Ryan for Colin Justin's Luhut on Trelevik Shane, Koshuk Jasik Shane, Costinja Hart, Bolincha, August Toshikora Hara Trust on Shane Ryan. Corum and Garrow Ur. Tan led show up with the score a Hogal go han tapiger fad. Masudig and Irene Lo Aim Shule, La Passana, Gashinan Fog or Cartoiv and Schlitter Chorish Jackney's Tapola Vactara, condition a horta lehead toward free scorn. Tá mé fannach pass sin amach Jen for Blockhall ar JB sulla mé clifa seo hart leis an tactic seo tá James Burke a goil níos gurid ó le gathíireamh. Ní le mór an etere an bóta son Carcolor. Sír machatán Canton Butchig Richard Hogan teach trast in the park in Chohanis. Snapáte go deastan sin ag Thomas Mornan ach tá Robal Denta Shane Ryan and Passage Genta go Jessica, agus seo an éireachta sin go bhar Lár Park a Simon Lacey, búilte go háling ag Simon. Náthnarí Rashcon Keane. Well, rinne Simon Lacey go híntaach mach an brethir an Schlitter sin ar an géadóid síos mar bhí sé beagán in Roard agus bhí ar léam go tapí chun brethir ach deirig leis é sin dhéanamh agus a réig leis an sin agus scríicning sé le cúlín den chéadsco ár scóran sin ó Simon Lacey don Náthnarí. Can mór míteach ord Lárna Parke. Fannacht an sin, Kevin Whelan. Kevin agus pas lábh agus a butla trún na má fáte gin sin ach tá nimmer til lena right. Shantar score eile agus bhfuil counter titim méile go JB a farre. Í fáte JB. Glanta má heige siúd, tíb seo na Parke. Congar chun taobh Cúlú Shearichin. Cathal Dowling a pass lábh a shear. In the park, but one gentleman of Shantic Shane Ryan, Taha Colin scores Shane, Gujisha will and 2 can attack to Shane Ryan, Tan 3 can scores egg Shane Ryan. Tan Farsha heard of it Dain Sherlock. Figalor Clishte, a gum free riv and cliffe, Agus Doraclum Garevsha heard of it Dain Sherlock, Agus a Rish, Aspanisha, Masuda Gavayan Shen, Slitter Gatopic, Ganyanisha Damashta. Well, 3 Colin scores like it, Agus need 3 numbers, Sfikia Katsa Hain, Pucks here, Ella, Tucker Fritz Aragon Pat, the Tamlin Nose School, Nachwell Smacht Bader, a Kilwheeler, Hama Espoalo. Shaq, Kaikshik Beb Yoganin, Nis Korami, or Hershinde. Takoma Compordach, or Hod, a Shelev and Schlitter, Shin Road Moor gone out. August Nidend out the will come a Imnich Galore and Shin. Come on, squeal to reach. Oh, Jordan Brick, Chin, because that. These points again, so by Tamalale, Nis Sauce. Ach, an early gate cliff of Pat Kechot was cold. Oh, gone out. Tana Colini attacked us, attacked in, 3 keen as a Kalian and Ish Egnosnary, Teresh, the vocally Kilwheeler 3 keen oil in Yiga Kale, began in East Lewinson. Jack Sheridan. Obviously, Butcher, Jack or Haven, the love of Clay. 3 keen. Stre ag Náthnarí. Búil sé go maithe ach fiche ag dul ar chlé an Tom Galéir. Senta go háling i David McCarthy pass cover transfer Jim Fartá Chesel Shane well Nito Chesel Shane Road the Chinchin and Dachuli Lor. If it's Elach and Shelf Cottagas Umbert's Paganin me locked from Michigan Dahave and Canchan Butchig Ross Kelly. But she did some mistake Ross or Haven and Love Clay. Pass again Trosha and Taskum will can look at each of these I think Cliff Shosher and his Farno Shaw. The V got out August Hannah Canela can is Massanish number the Venus Louis August Maradort me can a fan Lamer Shaw.
tá sé níos fearr duit na tacticí a chamar cho simplís is féidir. Díireach Bristol Shears. Fáte Matthew Flaherty go dtí Daniel Collins a bhfuil seach ísisiil pass teasta. Ó bhí sí scuilte seach an sin nach tá Conor Gormley go tír. Ní sí glantamach ceartaige. Gurí Ardo sin Sean Gainey faoi bhrú agus i mé hartaí lína oberháin sin ag tosathe Chilhuile chun an brúchar agus an puck slesa a gnóthúdómh níos. Chur sé brú ar ceart go leir ach más ruda gur chur sin dar lábhar an gomáin níos luúthe beidir go meis seabalta an slitar sin a smachtú agus é glanamach nuair a leiad pas láimhe a thuirta gine le có lecathe chun é glanamach. Níos bhfuil éon Martin O'Neill a chu sin chur ar trasna. Se Máslí tachanna bhla. Tá se bóte go deasa tu sí méle chúil a féidir nach chu sí áthir. Mach Jin go an tevlína agus sean gur méidir rá soncin beag Jack Sheridan a Jin Vin Campton Dantamach Green Boran. Sa pucks here a bheits an. Tá Chilhuile Daniel Collins a dul siar, tá Daniel dul siar pí a fad an job pass. Tá go dó. Uanta má hen im nóir siar beidir róád a Caillinsean Crinnes. Caillinsean Crinnes. Mar bhín an tacha róáda. Bhfuil ní ra clas Johnny Neal in sin. Well, ní a bhéine ábalt an taisin nimmer níos fearr ná Johnny. Bhí pócí fála clegan tín mar tar folklóran. Jesnis Daniel an cantar Jackar. Cúi féidir tífíor gon lína seaca cúig ag a héin. Tá an tangáil go deach nó ní dul go man sin spruch amachchas tá sí bult ar héobh na lábh deise fé mar bhí mu de cappa beidir thornach. De Cerricín cainte ag an dáhéhan is ach Jackar go leir cin mar sin a scóráil mar tá báiste go teachta an go léir. Ní léon stoppal is má se gartúirta imróí sé éá go bheith chaúsar nimmertacha skill deasa sin Simon Lacey, níos bhfuil an tortfrí scór, tá an tortfrí scór, tá sí builte ordaige agus tá sí builte thbáige scóráling ag go bhar lápácha. Scór all in ar fad an dar a scór uig siúd Vimer ag a mulla an céad ceann a fór sé ach fechar sin an taobhheile an farc ar a héamh clé an uair seo agus chuide sin mar scór uig siúd anna ceanasíoch ón Fairlár Park in sin. Trasta ó brick Bristol Shears. Reachka. Krishansen, Sheridan, Cliste, Sheridan and Thompson, ach tá Cosentor go cheer. Dougie Fitzel Jenna Gama, Bultamahaga, agus Jesh ag Chatter Reaches on Wash, a few Chatter Stach and North Ordinary Chop Hat, Kim Fargo to Ira. Come on, Jen Kate's Jen Collins. Agus pass love a Cliste Stach and Judy Fairlár Park, Matthew Flaherty. Flaherty butcher Stachas Ton, umjucht Geirunish or Deribeder. We have in 11 for Tamal. Smachty a hauling and chin egg Cahill Dowling, butcher Stach, Tom Costentor Chatama. Shelverisha Gashud, Makaji, Thomas Mornan and all trust and butcher Stach Skipiega, Achan Costentor, Bresher Shinish Judge, a long Kulita on Richard Hogan. Agus Richard Clista, Makaratiyev, Makaji Kevin Whelan and on a year to Val, Ears Ord, Kurushaga, Shane Ryan, Ear Sheleval, a ton, Shelef Fortek, Augustin and Murtwaga showed, August that Jesh Egg, Kilwheel, Tactorish's total shooting score, and through Corcomon, Elegenta, Ton Cousins, Gomaga, Dohill, and the Garta Horse go over chop. Matthew Flaherty reached. Ashagir Slitter, Order, Tapanera, Proxirichin, on over go Joey, Brian Bourne and Chin Pat. Shagado, on over go Joe, Faratai, Gimmert got him took ma, O host the Himmer Hakarish, Sound Plele, the Fargar Carto, and Darrelava, Horror and Gaman, Ruda Korok, Leshan, Slitter, Shinnas, Makto, Freshen. Can when the herd is Bonusi or Octo to Car. Oh, over Gaman. Well, get out. Law Casol the shot, this Mona and Laila. They get on over being a Canela Kagamata and a Himrory Galera, but the Gakru the end of the Lava one and Gaman. Or a Hagan Nammer shot and law, and Dara law, Galav, a horror. Immer for Gonomed am coach of Gortehead, Cogger Chatterstach Machluish, Nish, Jack Sheridan, Jessica, Colin Wan, will it here fought again? Well, we can one race from this, because Nietzsche show his finish.
ach má hen har trastan bei Kerchólin atra agus slí atá Kilwheeler i gimmert gan nach cúigur tosaí acha bet Jackar scórna eice le teach an Canchan Búlteach Jack agus tá sé Búlteach go deasaige Kerchólin idir na fórnanis. But that tan Forest bar sin in my horim se tilte go mahaka tá si de buint úsáid níos fearr as an slitter ó hús na hirmethe caiimserá sin an darna ceann ó ag siúd ó bhuiile sé an sin. Sile fáteach a ríis agus ag Rian Bourne atá déanana go maith an Canchan Búlteach Brian Byrne agus bhfuil Colin eile fáteach Brian Byrne. Ní bheith nástarí a ggéire fad le hama chluisteáil. Teag an dátá tá si de corcríoch íontach má leis an géad lehan seo. Mar bhrá lo más rud a go leanthach an céad lethar fad tamilín eile mar tá siad go léir a gimmart go hanmhaithan seo agus ag aimsiú a chéile leis na passanna. Nis. Rís teanse leis an ceann gáracha. Mar chuní muinte sin tamil fada ó tamse Kilwheeler ein scór. As cínte nómad. Cínte bhil seachas an seile fáte rás a ríis. Nástarí agus ag Simon Lacey. Lisa Gearan Canchan Kicker Mach op een astronaut Rodine van het an slitterbolter en talenpad Jen Note Jeffresh moment is terug Oberwaig na tosse van Chelleval Rash agus Poxir gan óhéirsteach ní smóide sin a testála Kilwheeler agus Daniel Collins a héin. Seagad á bheile ar a leiad chuir sé stop leis an rithim a bhí ag bóchalí nás na rion sin. Mar bhíidir tar éis sé cholín a scóráil in níige céile anna rithim scóráil an sonna. Mar Georgie Samer le denó cinál capar a dehin sin pat imar chuin taobhde. Ross Kelly agus a Corta buí spáinte go siúd. Sin Ross Kelly an son. Ní mór an eile cheapan a bheits agan in géad lech deisinis agus le seo táhachtach Harvard tága chu Daniel Collins a canteach chuir Harvard Trastan an Berna Laidú go cethar. Tá sé gáardú agus tá sé bóla tá sé déntaige crothaí ag a héin, críochna ag a héin. An cóig go ceann, ó siúd. Agus fad le hamas séit an seo ag Chris Mooney. Bei Austin Reed níos sásta go le seach an seo agus má Irene Lowe cúla áil pat bheitha cappa go meis a Jackar Kilwheeler. Jerm Dragónia má tá tú ceir cúi cholín chun deire na beidir go se lu fós a chu dúidim dro ar an clifa. Cursús an séú tosachas Jen Irut an clifa bhchans. Seagad á déanann sé cuasaí dechar dó féin nuair a imríonn tú le cóigar inúna Cheshire agus éiríonn tá an frostrachas is deachad a gcuid imirthe do réir mar a héan cuasaí a ré chumaithacha tá Forest bar sin tiltte go maith ag nás na rí go dtí seo. Tá cinnte agus na fórna go seasta seomraí feistes ag le hama seo nás na rí náid a héine Kilwheeler náid a seacht be muid a ráis go lua le Hanalís.
Ladies and gentlemen, we're delighted to welcome you back to the stage for the return of GAA. While COVID-19 restrictions have been relaxed, it is important to note that COVID is still with us. In that regard, please adhere to the following safety guidelines. Spectators are advised to wear face coverings at all times. Wash your hands and use sanitizer regularly. Practice good respiratory hygiene and hand washing. And please stay in your seats. Thank you for working with us to mitigate the risk of COVID-19, and thank you for your support. Fáilte Rashin Chuck, go a Parker Croca, go Cliffa Candish Durvanach Mon in the Heron, Nostri, Jen in his fire, it's in Kerrigolin, Hun, Tossa and Shaw, Agus and Virtus to Cooney, Selena Lawn, Tossa, Brian Byrne, Agus Shane Ryan, Ichu the Tadena, go Organ, Docher, go Hoodin Score, Check Simon Lisi, Lorna Parker, Jack Sheridan, go Willie Sears, Cam Fotcha Green Born, come on, Modular Kilwilly, it's in a brag, go more or Daniel Collins, Needon Gator, Kui Hoodin Score to shoot, Cannon then a Jordan Brick, Agus Massey O'Connor, Achtan Forest Fortune, Tilse. Ag Fury Kildare go ddíseo. Spanna muid ar chúpla scóir an teáis. Fi scóir an hosa Kilwilla ar báir an teo, agus scóir deas amsin teo ag Daniel Collins Chesel Shane, bhí si chun cín dó an áid. Se Brian Byrne damse an chéad scóir dó Nostri. Se ar báir bhí a rubála dhéana Ilin Géiritin as he bute go háling ag ar fad. Chéad scóir bú fannach leis. Jordan Brickinson tush Breher Lee Rodin took as a canter budge har trust on as we should Cormac 3-3. Honig Nostri reached. Simon Lacey Damchin Canchin. Sinchin can Ian Tuchele Agavarkena. Hodgesha Shinlo and Forest Park Kerkuli in Vahaka Iglahama and Chop. Pat Dermujagonia ma on. Master Mayor Kilwilla cool all against Russia on Dolan. Well, get up, but cool the chastile uha mun an Irene Lena Tossa outside Nice Fair yen of Asan Schlitter agus outside Nice Storm and Amarata yen of a Cogadisha. Ach Fuimerata an Cliffa Immerton Chin Lesh the Cossentori Brescher and Dahev Tashik Den of Ruddy Jacker galore don na Tossahe a Caimse ardvolle a hort the lads Nostri tá níos mó có ag gimmert go má faoi seo agus go háirithe bhhailm Shane Ryan a Luanson tá sé tar éis 3 cholín den sco áil Simon Lacey tar éis 2 cholín den sco ó Lorna Park a gandát agus Brian Byrne ag crothú Chaspantas anmha a ríis dóibh fear atá go húntaach dóibh thar na blianta agus go húntaach a ríis in jobh. Snan rod Nadine Mahanish. Dardinja Hogan, Lecher Gael, Kate Clarella. Grief is a journey that everybody has to come to terms with themselves. You have to get through it yourself. But when you cross the white line and you play for Galway against the top teams, there's no place for sentiment.
if you are of a vulnerable mindset, you will get found out, because inter-county football is ruthless. Kieran Fitzgerald sin na fití mar is fear ar leoch na gaiileh agus leoch ar a finne agus a chéad agran eile go leoch ar gail agus an chlár an fi Joe Quaid in hanna camera agus stra gon go mar sondol. So sin idir dain. Now Marach Loch Carman gona limni a carúch an a dó Bill Blackley na fortlaurige a carúch an a car Bill as Park Parnell as an ísin sin or wachana hero in Irvio tríchliffe in the numline tosa clúdach le bari ag carúch an a hain. Agus bei or cliffe sin ar wachas tíróin Bill or aptigi car an bharnas brano ar gaiblan sin Bill. Wat ook maar is zo, nish Pat is tussen John Myler is de Shomra Festus Kilwheeler. Kurt hier zulon aan ahruzo enrod stadarela when the horse race. Well, in our era, but Masrudega will shit on cliff a shot of walk and Captain Fan Gagashit on Cheshire Corash in Snatosahe, a Shina and Kedrod, Mar Neil Shid a Crow Dakrook Erbe in our era, nor Neil Shid a Crow Dakrook the Galore better Bagarta Mara, the Huston Tory Nasnari, August Masrudega and Cheshire, no Masreda Nach will shit Sasta Eshini and Kakshid and Slitter Eyebrow 3 Nelinche. Agus tá sé deachra go leir é dhéanamh leis lena canílacha mar atá céfeh taithí atá có ar na leid seo ba cearta marrá ag immert faoi hailse soníthe agus é churbáistí. Beda go déan siad a tréáil sna canílacha seo ach ní go minic a bhíon orthu cluiche a immert in sna canílacha seo. Ach sin an rud is mó ó heh Kilwheeler de táim cinnte go bhfuil nasnarí thar a bheith ábalta an bhó chur thráin leis an stílimrethe có tá siad compórda leis agus tá sé go Fishe Faimu Hanwa Doive, Dirk Ribla Hammer Renos. Táach Job Burton is rinne an ober Nostri, Harna Blianta, Dennis Hanley, Tarlina Fearnogus, John Holmes, Bertrand Galorchan an Omant, Churchan Keen an Arnoy is con the Pelle Kildara, agus Common Pelle Stocha V Nostri, an ober Gentach Shoot, agus Owushi the Gate, Creve con the Robilis a Hen, Shanamedina nach Blaine a cushion score, agus Ta Huikin Buta Akatnish. Agus Mark and Jeff slew ballad chili chéile tá teach níos fuair a Johannes a Barcan Croca agus ní léon stop leis an máiste sin agus is mór trúa you know ní se chuidú leis an glyfa Pat. Níl go dat ní chud an chunéalacha sin le cliffe be agus go háirithe a maníocht gan dat agus Luig me couple hours to kid le dag sé bhain is dóma do chuitas na himráí an dá a chamad ar an gomáin ar an gédal síos agus cuasaí chamad cho siimplí agus is féidir lo agus mar I deirmin tán go léir ar íthe cosóla seo I go nílacha mar seo I néimse mar seo chur an slitar isteach a nús ar a cosantóirí an drómile agus chur an brúga léir or húsúd agus tarlóigh rudéigen agus Chucker to a rash shocks a cliffe, Shinna Gaedol shears, Shinna and Spruch is more a veg egg bocally Kilwheeler so darla, contact the rash shocks a cliff and go lighter, Agus couple score oil, you know, Gachla Marsha, Marador Marcanafan, Marador Margaminic, by cool Kinunach, by cool Nugo, Nis Kinuni, the rare Marahena Cliffer Rake. Agus venture up at nur tá sláin nur tá líró sláin útá an módír chu líró de as an áit chuntúach agus bíoch feriste sin an taithí ag na himráí na léhananta seo ar a bheith gimmert slí amháin sin an sort cóteáil atá a dhéanamh a agus tá áilecha agus Better, you know, better nach nirin sé do na chanílacha go léir. Is máíoch saorí go tá gceist agus ní lá saorí go tá goin trónána an cinnte. Well, John Myler, Chin, is my cinnte gur cúpla focail John Myler. Bei siúrailte sulla bheith dagan deir bei tréimh sem maith ríist I Kilwheeler. Agus bei an Tarif is fair once us on Drive Shumashin. Tagalord and a lads Kilwheeler Teresh Tahi oil a gimmer like Kiri and Shaw Iglehi Canish Shaws of Econoca the Sruddy machine Agus Kauroik Shin Log am I Agus is draw fear of road the Willie Agus Isaac Hawker will sheet up on Job Shaw yen of Agus a go for her own Agus you know big Myler Egariation according in a Gliganaka go will Hartoive of them we need us a good ear of tea Agus and Cliffa a hort the lads Nostri and Shisadara. So Hagan Mohori State. Agus Lahori Clay Marshin. Idir an Dard shot Agus a gate Creed Idir Vanach
Club na Héireann. Schlitter catamachan sin Chris Mooney. Níl gaidá laiad an teochanis. Minic mar bhíon báisteach ní bhíon ein ghaíán agus níl ein ghaí séide, so níl buntáiste bethe géin orn seachas nuair in eile. Caiteach mar sin. As an sele fáte sin ag rion bóran, bhfuil go leor oibre Clantamach agus tá sé ar an antaríis, tá sé imisteach a dro Shane Ryan bochel contortach ach a cottant gon chéad gohan sin genta ag Donald Kennedy níl an Clantamach roiach tá sé fáte ras ag nástarí ríis pas clisteráis os líon Kevin Whelan a gólis gwilin sin cantrata jiji tá beidir chuirte an lán tasach tá Shane Ryan ag iris slitterál tá sí fáte Shane Sin a Casabellach one, Casabellach eile ach ní ra dóhan cuachtas an íireach sin nach crinnes go divan. Ní raibh gan dát agus Tuige mí go léir cé chu táfas agus a bheith an céad cúpla scór sa darna le agus má srudeag a bhain náisnarí an céad cúpla scór sin choróigh sé go mór lo agus bhí me súil go méid sé rain chuna ceann sin a chur thar an drasna ach just níor bhfuil sé láide go leir beidir go raibh an cumán beag an in sleabhain ina lád. Tá se le fáte go ríis tá sé Simon Lacey ríis ag Simon Lacey seach sa spásan is isteach a dro Cathal Dowling. Spanna chun sitar Cathal Tre Gélo chot an lós an pascur seige go dín lán tosach agus dí bhilta dí chur a trasán ag James Burke hí cooler in sinige ach tá scóran. Bhí scór ón ceart go leir sin an lán tosaí an sin James Burke pass live a jazz an sin ó Cathal Dowling níos luithe agus orachar ceart díreach ar an drasán an sin. Cúig cúlín idir na fórne ríist má búlta agus faoi láthair níl Kilmhuile an líróid a chur thar lína lethúil nás na rí. Agus tá lína lá tosach Petra seach go lína scóráil na nimmert na nás na rí an seo. An méid céine sa tá fáte Kilmhuile. In sin sé scéal féin ó hebh an ráta scóráil agus an cuma scóráile ar an dáhéamh agus ní léon dáta go bhfuil cuma scóráile íontach ag nás na rí istigan sin le Shane Ryan, James Burke agus Brian Byrne. Tony, tá tú fós an. Túála pugs hir agus go míúteach slittar nua. Gandá sléite fan mar a deirtar agus débrigh sé amach go gleoite an báta san. Well, tá sé seo bhád amachchanis, tá sé lebalach idir an lína 65 ag a héin agus an lína 45 ag a héin. Ach, an na lehananta seo ní hágan le slittar nua mór an isce ar bord mar a rinne siad fadógan dó. Ní fech se cholóchar is a bhíocht damsan tá rá. Jack Sheridan a sin búlta an áda ag sin búlta go háling ag ar fád. Go hónta. Se, agus débrigh cuasaí amach go hálinn dó leis an slittar nuan san agus bhfuil sé go hálinn sin an trío scór dó siúd. Sele ríist JP Tá mé fannach go dharla sé tá si Fáte boarding an lán tosach ach rubáil áin ginter James Godley agus scór a testáil seo ó Kilmhuile cantar búlta amach Jordan Brick agus féoch cafar timpplair slucha Sele fáte ráis nás na rí a ríis agus bhfuil pucsaí amach níl bhíon réitir cáneach le tedas bailach Sele fáte ráis Kilmhuile ríis agus beidir go tuch scór a teochanis tá Fir Nostri, a tackle chéile, kick-outach an cíine te harnói, chuid go fáil fi canis lein a bell. Jordan Brickerish and pass búlteach táige. Gur sele bh Olin David McCarthy cantar chuir a trasna. Gólan, brá fáte ach gólan ní lethach. Kevin Whelan mar sin is pucsíir steach a bheits an. Ach anna bhrú ar fadar fad a chur ag bóchalí Kilmhuile sin ar chosantóirí nás na rí. Hanna sé steach láide go leor ar ceart go leor Kevin Whelan. Agus chur sé chun talúna. Ní chearcha meach stród a leid ar Daniel Collins cantar chuir ar trasna nach mar ví tú rápad. Bhíon báisteach anna léir sa sin cúpla second ó hin sean éascan is ag Daniel Collins chuna chéú chúlín a scóráil. Agus é sin gentage. Níl ar a lo fós ach caiisiid cúpla scór eileáil. Ag brad an numarcha ar Collins an tom go léir chun scór na áil agus níl an méid céan a scór na feite ó nimmert ar chorabé agus atá dienta ag nás na rí go dtí seo ach beag tréimh se maithacha ri dear na himmarthe an cinnte.
Jack Sheridan is agus an líú tucha chun céine eile na chois tá se fóta go le róthirte tá se fihrú tá ilan de teach géir bheit ar pass chumachchas chun sin pass amachchadí Brian Byrne agus é clista Joy Nástorí tras go James Burke come on gender James Burke sin níos fear a kilhhuiilenis beidir go dúcha sin begin inspiráide dómh sin dí gur an stitar glanna ach níl si den an mar ferce amó Brian Byrne chro sin deis agus últa tucha chun talún sin hí me go rá chun se sellh mar sin héanú tá sin gur ar líne an rá puck sír pat tilte ag Brian Byrne sin. Tá gach seans go raibh is a garden taobh lína ceart go leor agus bhí gach chumar an scéal go raibh Calís ann fechar seo. Bhí Graham maithaige ar ceart go leor haring se timpile. Hí me go gríman ar bháit a bhí go dinaracha. Bhí Graham scroggle in is now. An cean sin búlta go hálaigh ach ní léine an ach bháin Ross Kelly. Ross tá fágáil sin í fáte Sean Gainey gur go seach sin fáteráis Thomas Murnane cliste teachta lár ach an botún dinta a slitar tita agus í fáteráis an seo an chantan to Ross Bourne Rian Bourne me ceart mar Rian Bourne á retrasán na botúna teachta Kilwheeler pat na scór na teachta Nástorí. Bhain fear Kilwheeler an sin Paddy O'Connor bhain sé thuailid an slitar ar feig second cinúnach an sin agus tháinig Brian Byrne isteach chun a gara choulaí na scóráil for se ceann jazz sa chéad le chumáid níos luithe. Ní ghirthamuid iad chun báis fós Flár McCarthy is an captain agus pastas fóteiste haig Flár tá lán choulaí hí me go se chun scoile ó hit sin agus beidir go tuúta cin Joss Rohanis de Kilwheeler. Massey O'Connor ordi go desig Massey. Piece of jazz skill chinnig Massey bhfuil se target cheer Neil. Skill an jazz chin chuma ag Sean Gainey. Agus puck sír amach an Nástorí agus or hís mar dúirt mu a géir clifa chumá le scór. Agus tá siad leidir chumá tá siad abalta na takeil le hógáil agus lenach de réig an dát. Rud atá cabhrú go mór lo. It's caffar an puck sír sin a bhfuil ríist. Farrell Farrell ar seo ír Wanistóir Kilwheeler Anthony Daly tá sé Farrell ar seo tá mé cinnte a gunda an chláir. Ach tá cool a testáil watha Pat tóla me an tráseo gur cool atá watha ní léon bhahan fiún coolín. Ar a bhain siad cúpla can an tappi. Agus chun luath Lomar chunda an chlár an sin agus beag muintear an chlár an bhráúil as an écht a rinne choláiste é fiosah an tulach níos luthe agus iad tar éis cléthe canis chur an árthaí go bhóchan den égards choil ríis as limneach. Stair. Mar a bheits an seo cum cé bhhainsa tá canse an titim tá na cosintúirí sír tá an seile fáte acha agus well hí me go puck sír camar beidir puck sír tiltamach an sin tá Capú Chris Mooney gur a scoileir an nimmers. Fan na talú na sin agus tarnís canál squeeze Johnny David McCarthy agus ordi go deasta sin ag Donald Kennedy agus Kennedy ach í mé Hartaí léine agus puck sleasta bheits an the Nástorí agus tá onadí teachtasteach is le Kilwheeler tá Ronan Welch teachtasteach Coolin one score ag Ronan sa bheachtas agus a fágáil na Páirce tá Kieran McCarthy. Well, tá rud ag in a testáil agus mas rud ag go bhfuil Ronan Welch abalta chur le cuasaí well cabhróigh sin lo ach tá níos mána sin a testáil tá cool a testáil in our era 3 to street caiimserá go dtí seo rénos go bhfuil bóchalí Nástorí ag immert níos fearr cuman níos compórdaí orthu leis an slite. An teamáil go deas ag Jack Sheridan ach ní rá an cruinneas an so tá sé cinn curmú inis ag Nástorí ceirigh cinn curmú i Kilwheeler níd sé choúlín idir na fórne agus má an Nástorí cool jetach slád a bhaint go deire. So ag an éon scór go fáil ó immert ag bóchalí Kilwheeler sa darna lehan seo. Some good terrain, she gear tattoos, Ducky Fitzel is starting to go on, Stachel draw. Massey, smacht die Ege, Tasha Gear Elochin, Agus a piece of Jess Immer Hanchin, Jelisha or John McKeown, Tashi forcing Massey Chow with piece of drift to try pass Tasha Stachel, as Immer Talon Talon, Agus an adult shake, and this would poke Erica on. No, poke Sayer. No, we should have him with and was come over there. We should have him with and then Garno, Gordon Shin, Fecker Shin. Congra Lord and Lena Conchalo, Acha Hitche,
Istí sa bosca rénos. Shamasi took a talon agus Ní he bheith Michigan mór- made her pass cross a shin. Ní bheith mór an daoine a garán mas rud ag gur thug sé puch éiric a dóibh. Carta Bui to Sponge and Chugga Richard Hogan. Now, Brandon would reach pack of Eckwood. Can they happen so? Ag leis cosanar de leis an stitar an sin. Beidir díruch tefamo. Díreach tefamo, just díreach tefamo. Is sé congra calor dó bhí an cinenne cartagan réitor. So, Laidu go cúigenis. Ach, ní le má cúlid í fánach a caiisiid cúpla cena chur tíbla in siad is a géad le, ag tús bhí gá cenach up. Le bailach rúitan le chur siad trí cína í chéile. A chu hinna le, ní tachtach cór cean fánach agus a bhórhór ón bheirseo. Denóméid go le caiite sa dara le. Daniel Collins, Harry Trasnán. Seachú ceann. Uig siúd. Agus a géisteach leis ó anseo tá slú bra tá anseo as an taú le Kilwheile anseo. Agus a más féidir teach níos gure, tá mé cinnte go dúir siad sppraag go an puc amach búilt in is machar tíomh. Shelf egg. Nostan Rianish agus a piece of jaskille, pass búilt a Trasna. Watcha Arash a Green Boren. Pass lava Kurshiru go James Burke. James and pass Kura Trastiga, ach beidir útamála sin agus obair waithe Kilwheile an Shelf all Arash. So there Jordan Brick a chaftanish Jordan Trasna. Or Corcusha Chatterton, Lavlock, all Gentleton, a Pedro Honest Little Glanta, Daniel Collins, a goal stock on Lawn Cooley, Ara, Emmer Twanchin, Emmer Tom Wahig, Richard Hogan, V. Sagan, a Fetcher Fowley, and Emmer Court of West Pontico Rivishin. Hogan, the Gira Tatama, Tasha Fivruan, Emmer Tigan Mertica, Acta, Cotton Durbresh, Tatama, Kudula Nostary, Achshel of Cortica Will, Lachuli Lower Tatamach, Ross Kelly, Gentagamahig Nostary, Channels Glantamacher, Jerry Connor Gormley. Machador Lorna Porca, Shella Fotarasha Kilwheile, Donald Kennedy Wright, Jim Faradangan, Matthew Flaherty, Matthew Stach, as Mach Macharativ, and Hudson Genta Ginny Kevin Whelan, August Faircata Corlish, Brian Byrne, and Canton Imi Macharativ Lina, Puxlas of Asan. The Kilwheile, well, Brian Byrne Gortihe, Captain. Tá gaidís cos nó ar pat Barlow Eagle or Borg. Sé anna eáach ar fan fad sa céad le. Beag an in ciúin go dtí seo mar tá go leor eile de leid nástarí a gimmart go mai. Ach thug sé anna cheanna síocht dóibh sa céad le. Nor bhí sé tastáil agus Open a gapal again. Sílan go wacha an muir. Wach sé rud an muir an tíb seo ar sa cantas an réitor. No, need hil me go méidir go se chan déine. So, Matthew O'Connor Kind of puck slats a show bóla nis Curustacha méile húil agus deolalas agad cad a hárlach. Sé búilt a gceithní samúta búilt a fád a beidir a grúta cinntean cansin a méile húil cúil mara fara. Tágann te maith tá sé faoi bhrú, glanta má go maithan sin ag Cormac Gallagher. Agus a anobar go Joe an sin ag Simon Lacey. They're going to do a patch cap in a vestu lua or in our list or vestu cancer leach better a ball. Clibbertella. Shell fought agus well Colleen fought as Tom Colleen fought agus a shin scored like Paddy O'Connor agus ordeircht. Tá sin go ma bhí an count sin a testáil go dóite agus éis is slua. Breis den is mána sin a testáil ach sin ard scoring sin ó Paddy O'Connor an sin I Larna Park a dóibh. Well rá scoring í chéile pat bhí mu rá sin da bit cúpla canna chur Tíh go joch seo. An céad úr de rinne ag an eile seachas Daniel Collins scóráil ón buigú nóméid déag. Jaall. It's a sin scale hen. Cormac Gallagher achanis tá muintir chéirí tá si de lúra tá. Tá rion bórin gur sellh áil ní anse sellh tá si fáte ráis agus nach eisteach hen ar antu scór tá tú tá an Canton búteach Jordan Brick. Cos an twa genta Jennig John McKeown. Some pass láva Curramahaige. Agus a cliste an sin ag Ross Kelly. Raigo James Burke a fanactív sin Canton British Cotton Gentig Mornan. Agus tá Kilwheile teachtarí seo den tréimh se maithe dúirt mé bh go meach tréimh se acha. Tá Shelf bhfuil an foul sin genta.
Mus Lanach tá sí lev localta agus valor an blocal agus í forte Kevin Whelan agus Whelan á glana mach ríist. Acha Kintse tá Kilwheeler den a wadnís fearna seacha ó mí á trin. Mí á cart ar Paddy O'Connor. Capas go raibh pucks tilte sin ag Jordan Brick nó méad ó hin nach ní bhór sé. Óna dhéile dul isteach dom Darren Nolan a go isteach agus David McCarthy fágal le parca damse Darren Nolan cool dómh. Agus dáiltú dís ruúhan dar cool a bit a chréáil. Well, mas rud ag go bhfuil sé ábalta chuir le cuasaíonn seo ní hen bhíonn sé an áitis feardó sa stigan na barc an áitis feardó agus an tá sé stigan sin agus ceithre uair a clíg nó beidir fi nóid a gcéad beidir chun impressioníon a bhar chósaí. Jack Sheridan. Number 26 with Conan Moore. This is number 6, Ross Kelly, Ludza. Óna dí fola tucharsteach an sin ag Násnarí. Conan Bourne tucharsteach. Jack Sheridan atá Jack. Tá sé géir de pucan is leis a ní léchan. Tá sí de féutú. Tá sí de féutú sin Canberra tutum sé méle góil. Agus bhfuil sí fáte go bhar móriste. James Burke. Neil mar goil costandóir tatamach. Costandóir sin. Dougie Fitzel. Nummer 2 Dougie agus tá siad ar nontaríis agus tá mar a bheit sí scór eile. Ní bhacha trí cín atar sin agus tá an teile bhacha. Tá sí de féutú ní léon ceis faoi. Neb go Násnarí ligan na maidir is rod ná bhfuil fir Cirí féutaí ceapan go ben darúd atá an cantar búlteach ach an cosintint an mátá Neil. Nóí tuite matá sé Jackar fannacht 16 top mar go bhfuil an drumcla sláin ceart mar tá sé sirí báisteach a hosan clifa seo. Sele fáte éis an ríisigus an pass Jaskar teach sa spás. Chanter scóir a chop. Ag Jordan Brick agus Jordan ar híomh ó Hawkeye. Don géadúir pass nacht. Sóla an taigh chun cabhrúlinn ba ceart nach meach an gáil a sóla an taigh ba ceart a Jordan an ní ceart sin go a scóráil ach tá sóla gom gan éróig leis. Hang a bheith muid. Ceirtá an. Cholína teastáil go dóite. Gomá. Tá. Gomá. Gomá. As an isis ní letra ach trí cín. Se ceann an darna scór ó Jordan Brick an sin agus bhíos a ceapa go raibh pucks tilte ge cúpla nó méad ó hin. Agus bhfuil sé go maithé agus beidir go raibh an ceart again. Muir cúil dul i gcóirla le sóla an teigh. Nis pass by hit score eile special. Yeah, I know. Agus sele bheith Collins ríis agus Collins is hatteach an tan cannar tuca go hús. Cantar búlte seach sa spás. Cúlú siar sin imar sláánú tá é nóméid déir gan go le ó damse Násnarí scór. So den fearr tá tucharsteach Conan Bourne. Lantarsteach aige ach inis. Kilwheeler tá buchad Brian Byrne am áthríis nar bhí sé testáil Brian pass Jask go Shane Ryan a ggéirí chun le siad tepanar. Nach haisteach bín rudí do go máide sin má hosín an swé dul a chuine. Swé dul a chuine agus mar a hálann sin agus léiríonn sé an slí ina bhfuil Kilwheeler a feabhsú chomáid agus a teachtar eis seach san imirt. Má aon siad cool beag críoch splóidirach leis an glyfa seo ceapan. Tá rága mé. Nis seothe Ross Kelly teachtar eis agus gandí ibre trucha sé a chathe aige. 3 scór in í chéile amsethe ag Kilwheeler. Kerry Keane as a gúi cín dernach agus rá nóméid dé agus ó sa chin ó damse Násnarí ein scór atá. Well, dúirt mu hanna pat pe chéad scór eile. Agus rud sóntaach freisin gá ceann na scórna sin feite ag daoine seachas Daniel Cannon. Cór hamadóid. Tá an treide tachtanis ó first na gandithe buí. Cantan imi har taobh léine ach postleas an is ag tá sé búlte go scipaí. Búlte róscipaí cá siad tuairt faoi ríist. É nóméid déag na mar sin fanta agan, beidir go meach an dá nóméid go amcúteh gortaí bheith mór eile. Cantan búlte ag Paddy O'Connor, tá sí búlte íse leige, trasa sa lár, tuachtaína rá ceart a tuaist tála go Násnarí, bhfuil tá seile fáte ach an seo, agus fáte go Brian Byrne, mar bhí sé testáilte géad le, thug sé an ceannaireacht ach an tamsin fuairte gólan go chéad sco,
agus chailse seile agus imi Hartaí léine tá Muntar Nástúí Capagur Puxír Tilson í dóla gona ceartacha. Rinne Robert Collins go hanmhain sin chuirse breúir gan Calís a dhéanamh agus an istá an slitar arás ag buchalí Ciarí Rís agus iad dul chun scóra áil chun an bearna a leidú beagán níos mó. Isteach sa spás a ríist. Sa an chaimlinn sin is géir an seo. An seile fáte in Nástúí a fáte ag Brian Byrne. Brian Byrne a bulisteach í seile dro Shane Ryan tá sí fáte casa Jessic Shane mas féidir sé is machtúil sí fáte go dar iirtá fáte go dar iirtá tá se faoi bhrú chun Jean Pastír tá imróí titimid tehanis na Cathal Dowling. Pass láb a chomachchanis tras go dtí Kevin Whelan. Kevin a go a róthir atá a duine bháin búlteige tá sí fótaige pass clisteach de láir. Mas féidir is martú taring í siar a sin agus a Puxír isteach a sin Kevin Ahern. Agus, well, ba chearcameach cólín atá agus faoisimh den Nástúí. Se gan ó faoisimh gandát agus se fé túthúla go láir an son agus carta buí bronta an son. Animte Kevin Whelan, Pat, Genomed Fáca, Erin Arliste, the Leach. Well, look, I have kill na wheel there. Daniel Collins gone out, Massey O'Connor, agus Jordan Brick, and out a Ty Gimmert come out. Agus I have Nástúí Tagalord a Ty Gimmert come out. And Lena Land Hosach in an umlan, Kaimshe and Trúracha a Lua gone out come out. Simon Lacey, Lard Park, and Bishop Hunt to come out. Mr. Tuckle Kevin Whelan come out. Dog gone out. Jack Sheridan, the 3 keen fight again. One of the contractors Jack on Nástúí again no madness. Agus he Corahara Trastánig Jack. He Shashin Waha agus Nadine Jack Kaharish. A substitution number 26 Conan Byrne, replacing number 2 John McKeown. John McKeown is Hattamach agus Conan Byrne of his shipment under the full Tamlin O'Hen Eshinish Shehinish or under the Umlan. Kerricolin at the Reached. Och no Melgale Fanta Johagan. Barna Magalor nor a Sweeney to Erna Cornelige a Tansha. Boulevard Forty John McKeown and shot. Rinne Shegamai. Teaching Noser and Lore. Better go cool forth, or better McColinish. Martin target on the Hemorrhoid targeting his ear. Ton Emerson Lanet will call attack. Goal! Attacked! August Shane, Darren Olin at Damsha. Doors my pass. Go forward to this ribbon, Darren goal. I thought I didn't again. Well, Gandalshin score Kinunach. Fecher and pass live and Shina Forshe or Ronan Walsh on Tony Diele. August Oracle Cart is Jack Celine Tarning and Ish. K a Kretak Nakmech a Coolin Ider Naforna. And Ish a Goni Tugan Cool in Stella Oxygen the Urin and May Kilwila and on. Tariff of bunch as an installation as couple scored I'm sure Pokamach agus reached on Chelevaka. Hodges of attacked and shot James Burke attacked Raston Chin agus Pucks here up agus Fecher and Bar Deno Foul and Fire Damson Cool. I don't know, well, tá sé féin taréis anna inspiráid a áil as an gúil sin agus fuair sé buile isteach sa sráin an sin tríd an chás an son agus an cóla teach a rééis pass live a áil in sin a fuair sé Ronan Walsh agus cad sin mar chríocht ní raibh an cóilbar ábalta mórán dhéana a faoin geann son agus Pat nar léir sin Harrain or Dile cé chomasta tá rial an bhuntáiste. Ó gandá rial an bhuntáiste. It's a Sean Lehan to bheith an adult séite agus a Puxíirteach agus cólaí. Nar a bhíon an réitor muoíneach golóir as féin chun ligint leis an immert. Céir is féidir le Tom O'Lally in an ish well tá Conor Dowling réile teachtasteach idir an Dálín an Puxíir seo ag Daniel Collins Can Dakar ach fear má atá ina bhain. Ní dóla go srise sin sproch mar sin héin tá siad má Puck 65 a bheits an. Puck 65. Seanse leige chun iad a chur ar chótharach. Agus can í séisca mar ní bhain Ilan chugéir. Well, being gach scored half, I got gach score last shot. Got there in the himmer. Lochor. For a mark is a mark. No, the Kujog Hena Henyog. So, Nástúí chun cíne seo an Darren is fiche. An Thomas Féinam choirinn sa bheith an tosa is nuair bhíonn an adóg noch séite. So, Chantal Etnish ag Daniel Collins. Seachta tá scóir ag a Pataba.
She builds the Ordiga. She builds her head all over Clay. Oh, Yowl. Yowl. Na sin an chéad iirecht atá chur stré ag Kilbhuile sa darla lehan seo. Conor Dowling tar éis dul chun Park an sin. While the Conor Nams Tussi has a Cahill in Arch, and his Cahill wants to mark Conor Kurishach. Cúig nóméid go le Fanta an seo. Ó go leor am ag an dá héamh chun rud ag an íana faoi cuasaí. As sin íle cúlín bháin, it's in Forest Lúm mar dara. A fair tá dúr taketeach Conor Dowling agus bhfuil fell dentar tá nimmer til lenacht. Tá gúr seileadh chuneála sinna tá sé slócha agus an obair gentic Pádraig O'Connor. Seileadh Harvah táilteach an seo. Agus in the Hartative lína puck sleas of an Australia over 100 excitement Lee reached. So Ray going to put Tom shot. Sean Gainey at Hun on puck sleas of show bullet. Butcher go Jessica, Butcher just to go now. Smacht go hauling as a passed over Corach and passed Butcher back in Roada as Will Shella fought to reach. Tasha fought to rush to Gavard, Tasha shot. Conor Dowling, Tasha got a rower. Tasha pass go to Shah Chiniga, Agnisha fought to Aka Agus Jeshik Firkiri, Lana Makarist. As a Shindenta, Dougie Fitzel and Chehenish, Dougie Fitzel, Glana Machatron Tavlina. Tanliur the Titchum K of them Brisha Tam Brisha Fotza Achnilen Brishan Mar by Poxir on Rish a kill wheel it Mahas kill wheel it just had to brand or Tan Tamadol on Tape Achmazas Nostan Reed Feharola Tain and Willen Tap will clock shog over Horrible. Thought 3 nomad Gole Fanta Cool Borrit John B JB Tatamach John B O'Halloran Nishnat Ni John B Keane Tan Ray Hanan Bullis here shall wall it. Tashi Titsim the Mele Hole and Arch Contourtach. Keta Torrance, Galordin Murray Torrance, Keta Girin Slitter Ordo. Nostri Girin Slitter Glana Macharisht. Button Denta. Takrati Jakob, a Girin Slitter Ordo Chinagza, while Tashi Ordi or Derre. Oh, Tashi Yakon contained in the Chenik Simon Lacey, a Honisha Gappen, a Reagan, Lantamach. Ornish Nervins and Murray and Terry Clifford top into Dr. Green McConnell Schlitter. Matthew Flaher to reach, Butchistach, O'Connell, Butcher Trasta, Pádraig O'Connor. Kay that's from Schlitter to Emery Sheets, so Nilen Puxir Fakas Balach and Shaw, Agaza, well, Tasha Kay Hookers a Machas Shaw. The home cousin Tori Shearer Shaw, Tom right to the Brando, Tom Chelov Ordi, Lacey reached on over to get Amaka Brian Byrne. Brian Byrne is a pass Lova, a fishy Latland to Mach Bidger. Tonchella Focha Rashaka, Tom Fad Ilachak, Tom Kanchakura Trasta, and Robert Collins. Tanliro Jitsum K of the Shelf, Ni Fedgers, Marine Nostri, Tashi Focha, Derrichin, Agaza, Corraila Lovo on a chin, and Kevin Whelan. Oh, Top Pucks Erichin, Ganoia, Agazan Kartig and Raitor, and Foul Genta, Egg Donald Kennedy. Began in me Cormac and Shane Shane Ryan. There, Shane Ryan, Farata, and a Huntor to Kerkalor. Rinne sé iireach teaghála dhéanamh an Slitter agus bhí is again nach nairo leis teaghála dhéanamh leis. Now, cúpla imróir as Nostri a bheach an seo, a méidis Jeff Keane san Áis, Philly Corker in Chicago, Dermot Green on Ishiltir, Peter Moore and Michael Purcell on Austral, Sean Dowling and Scene. Agus Luhamud Arisha, Luhamud Pat Dowling, sa Phoenix Bar. Pat. Tugshogged Amanish. By Better 3 no med pack am Kuter Korti Better again there chop. Arthur Shin Captain, yeah. Jesh Chohanish. Jack Sheridan. Come on, the puck in the series. Jack come on. Let Hamelin in ish. No. Sabek and Count Shaw had a bit of it by Yuri and Lesh score Isle. Better gun yet Hukshen difflict. No Haberishin in the Haberishin in the sniff Thomas Pat. Tagalor le Jennifer. Go Colin, well, Colin wanted to inform you, Kojak Carjak. Agus
on trecha séú nóméid ní a cúlín bháin scóirilta ag Násnarí. Ag a bhar seo bhí sé reis chuig a hé nóméid, sin 8 nóméid ó hen. Ach deise gan is. Agus ní léon stoppa leis an máiste pat. Ní dólam gur stop se ó thosa an clifa. ná bhí sé tiitim i rith an clifa go léir. 5 nóméid go am cúteamh gorta clisteagan. Nis, seo den chance. Ag Jack. 5 canvas an, má hen sé thar a trast an. Tá sí builte híomh na lámha clé. Tá sí builte híomh na lámha clé. Tá seachcinn cormú ag Násnarí. Cafa méid bheith connect tá sé an Jackar. Puchan is éire mar sin a thógáil. Agus go háiríonn or tá sé teachta droiar an himre. no. Tá an am cúteamh gorta tuta se fáte thbáir teag Simon Lacey. Ach an seileh cáilsa. Dí fáte ráiste Kilmhíle ríist. Daniel Collins, tá sé go bhar ceart. Tá seileh go fós duna búlsa aige. Út tá chun talú níl chun de pas lámh amach. Slúcha sin ag Cossatóirí ó Násnarí. Clibbert é legan. Í cúpla Clibbert agan an mór Lansdowne or san an bhíomhar hebh an dúir níos lua. Clibbert in is a tehabhar go hróca. An seileh fáte ráiste sin. Agus puck sír amach. Buit ag Ross Kelly. An Ross Kelly go hanbad tá sé go han leidir. Tá. Fear fear hábhacht dóibh. An gáithar mar sin ósáid an sin neart tá na hégar. Bechar sin. One of the Násnarí. Kevin Kelleher a dolisteach. Agus Kevin Ahern tatamach, so Kevin the Kevin. Noe, má bhíonn siad chorm reis, well, chas an cúig nóméid a bheith annis. Ba am breise agan an seo. Agus one of the Kilmhíle. Den omseo de clifa lads, tá siad fluch, tá siad tíirseúil, agus seans go méid botún nó ón dá héamh riviera na himmarthe rud beidir a dhéanamh an difriú. Sean Monsaliste, James Godley ama, is a cancha butcher tachas Thomas Mornan, tá immer go man tosa darla, Shellef took away and seo, Shellef score, Chanter score, agus a score amse. Agus amse. Ag James Burke. In hard score of James Burke and sin. Burke sin not a bit score a test all. James Burke a hannig. Agus a chur láb in arde cadem or score week showed. Sheska don't know me timide. Colin Atron, Forrest Boris Massa. More grudging to me. Kirkest Neve Thomas Bach na Gaideva. Shellef Dalcha Paddy O'Connor, Tashi Fachi Paddy Ultrasta, Acha, Rochonga Násnarí, agus a fair Takasha Connor Dowling, Tá Lewis Connor, Tasha Fosa got a rower. Han cancha búte dá chaman again il dohon coachtas in Europe by Dimar the chin Kinfon or Lanchet Rai Rip. Ba cartó lenach the Rai mar go bhfuil sé úr tar éis níl sé an bar le fada. Tá ochcin seabal a rith níos fuidir sin. Ochcin a tá cormúi Násnarí. Agus a chachtaríis agus an obair tá into Kevin Whelan an obair go Joe Gentiga cancha búte Rai aige a piece of jaskille chinnig Green Boren. Mas federation stripter all now will Ferris Kilwhelan on the all. Paddy O'Connor go Chirchi Forty Paddy Neil to GY. Jacker North Mitch and Imrory and Moloch Kele. Get a Chatamachas on Lachuli Lor. Dougie Fitzel the Tacht. Dougie Fitzel Pascal. Go Colin in the fornet. No made Gullet. Fantan Chohagan. Cancha Butcher Chahagan goes Puck Sirvis on. So Kilwhelan. Gashid cool all pass now will do him go Colin on. Gach chance has she extracted con Colin a score aisle. Agus a lista gach yawn a test aisle con either corner co harach le Bocali Násnarí so Níl score amse acha le Bernachon ó méid déag. Sé. Coolbar Chatamach Ríis JB. Coristachi méle cool agus níhachas agat. Níhachas agat. Bert trúrimor atá Illa Coolbar agus Bert. Stinks a lech Yorkle and son. Agus tá Kieran McCarthy Jack Ríist, one of the follow, Kevin Thagest.
Was hat jetzt mal bitte nach uns auf Vater oh John O'Lovan Cosendora. And Murray Gear Slitter all. Faradam to Cooley into James Burke Tasha here on. Tasha Golamach and Chin Tasha Ordeha. The Conan Boren on Congnurkon. Munlina Chin, Nil Shimi Macharish, Nil Shigir Bullish has a Kuig Hort Wahak and Erid, and Marine Ostery, Tasha Congnurk, K Office. I can't say comes in a Habashak. A Habashak is kind of hard to Torloy Rockelle. Branner and Glog. Near Avandara Row again. Near Aragloganish, one in Chaska Kuik Hatcha. She catches Shahage. Kego will Sheriff. Kaha, Kilwheeler Coola all. Donald Kennedy. Robots and Kanchan Butcher Trastege. Will she in a lack? Tosh in a lack. Tasha Glanta Machachinig Boren, Conan Boren, Machatron Lord, Tafadil Chatan is your Glanta. By Tresha Elan. Tashella Vakurish, she'd get a stitter for Traston Chin. Shane Ryan is Chinagir Shell of Orderash. She chacked the east. August Tasha Fotterash, egg. Connor Dowling adult Trasna. Is Togoshako Damalish. Oh, but Dungentic Jack Sheridan. Tagonok Sullivan Thompson Capogosh a heart on Slitter calls. Come on, calls. Neil Slitter calls it. Tashi Butcher Irish. Achtanadok Shades August Tasha on Puxir of Runner. Never Sharila Buntash or do Suckers and Chin. Haringshe and Immers Rash. Kursi Cramp, Kuristach. Tash and Jordan. Shudden Chance Jernach. Shudden King's Chance Jernach. Jack Sheridan. Tasha Shane. Tagonok Shell Vilo. The Oberwad Gentic Macho. Flaharta. Nish. Shachi Mail and Social use in Cougar Club to know the Aina pass or score a goal. Jacker Galore, Cola, Stigginson. Ta Creech Dramatul, Honey Mude, a Glyphalach and a Shinter, the globe. Shafton Donshak Hatsa. So, should I happen and Puxir Tauti, would JB Reeve the Hill? Marcasas of a punt also, Matashi Roada. Then him roar is for him. Tev shot and fire. Tevistig and D. Tevistig and D. Yeah. No, Tashi on yard. Nishi Butch's off father. Tashi fought a Brian Bourne the top the mark. Tasha got a rower. Tasha got kick out Hankinas on Cartiga. Ordic Sharisha. Oh, Auntie Halmogenta. Go hauling her fod. And Nishi Butch of Focharashi Brian Bourne. Panado Yernok Sheta. August. Priva Dervanok na globe. Butcha ag Nosnary. August nach Trohul pass. And then a Dernok a Forest Litter. Left na Hemra. Agad well Dimmershego he and took my Cliff of Galer Björna. Forsha Anna Cower go Joe on the lads of Eastick Selina Le Shane Burke, Shane Ryan, Jack Sheridan, Kevin Ahern, Kevin Whelan, Agus Lehead, Simon Lacey, Ilarna Parker, Dig 3 Street, Kahim Shira Bajer, Gorev Nasnari, Biogani Nishfar, Ganon Cool, Beder Nachmek, Kilwheela Cock Leo, maar Dimmershid Nishfar, Insta Clihiele, Ach, Vi Nasnari, Biogani Nishfar, Doi Vinyov, Vider Comportaker and Schlitter, Vi an Kaidan, Nis Eastland Amar of East, Cliffish Osher, Kaim Shira, Ach, Vi in Steel Immerhe, Diffro Freshen, Ach, near at the Canilaka, a Corle Corsi or Cordabe, Ach, La Tavatuk the Nasnari, Tresli Mead Low. Tom Mullally, Chinagena Cohorticus, Shane Ryan as a Cohorticus in Tilta again. Tom Action Gentic Farkil Honya Haro. Action Gentil Rena has 2 line. Action Gentil Nostari on top. Diane Keller at Fikimila. Machabohor. Agus on 18 Mardultu Patnis Luha Genta a Globo John score. Dernoch John Nostarino just Shadug Kilwheela Hena. Agus an críoch a bhí acapat Beidir leis an géad leat nóair fuair siad séchúil in ní chéile. Beidir go bhfuin a leagadh buncloch na bua. Seagad á fuair séchúilín in níige chéile ón 20 nóméad go dtí leama agus beidir go bhfuir sin an riad a runnan difriú agus fuair an gáscóir an chéad gáscóir sa dara leach chomh mai.
agus bhí an credible có agus cégur tháinig Kilmhuile a rais go láidir agus tháinig a rais go láidir agus ní a bhéon doubt in agan aine a go dúcha siad a rais go láidir mar tá siad anna bhráúil agus anna scilúil go deo agus cóirigh an cúil go mórló chun an bearna sin a leidú agus ní raibh a cúlín amháin atar an sin ar feid tamlín ach for James Burke ard scórin sin chun an dara cúlín a choratara nuair in óman gátar nuair a bhí scóir a testáil go dóit ón dáhéamh sé Burke a tháinig isteach an sin ón taobhthóil an farc an sin an taobhthóil de Ardánaigh is óigean sin agus d'éirigh leis an slitar a choiríidir na chúile agus ní forras bar compórdaige gá chúlín ach bhí sé láidir go leor chun an clifa seo críoch nó dóibh. A bhí agus mar dúirtú ríidir tríd beganín níos slachtúir atá agus is an átaríomhas an gáhrá Róstanacht agus a Aston Bergen an Cahirlach bhí seach an éirí as dúirt sin fanna mé go méid deirúdénta nach chuil áthas go ran sinis. Teagad bhfuil lámór dóibh siúd, lámór den na himráirí go léir agus tres líimiid le bóchalí na Asnarí tá an imáint ag dul chun cían i gúnta Kildare tá cinnta faoi sin. Mar sin Radam leach na himmartha brunta agus an isis mar a bhí watha. The All-Ireland AIB Intermediate Club Championship hurling to the captain of the victorious Naas team, Brian Byrne. So an leach Carda Leatherhall Bula was the guy and the Dirren Gassar was and Druckheim for shot. Ladies and gentlemen, please give to these two great teams a round of applause for such a great display of hurling in awful conditions. Our gratitude as always to AIB for their continued sponsorship of this championship, and our thanks to the referee, Chris Mooney, who did such a great job with his team. Tor Bulabas Doivshin Kova Leatherhall. Condolences to Kilmiley, gentlemen, it wasn't your day. Agus Cogardicus le Naas-Naree. Naas All-Ireland champions has an all-nighty like about it. And it gives me a great pleasure now to present the All-Ireland Intermediate Hurling Trophy to the captain of the Naas team, Mark Nevin. Mark Nevin Merson, captain agus sinna bhí watha Cordahan na Héireann. Eistamid is an captain Bócach. Lads, this is. You may give me a minute here now. This is dream stuff. Look, firstly, just on behalf of everyone, I think I'd like to thank AIB and the GAA for their sponsorship and promoting these club championships. They do it year in, year out. And as you can see, over the last couple of months, there's been some fantastic games on TV and in person as well. So to AIB and GAA, thanks very much. As Larry said there to Chris and his team of officials, it's never easy being the man in the middle. There's always some people that are going to call shots and that, but I think the guys played their part in a very sporting event there today. So thanks very much to Chris and their officials. To Kilmiley, lads, look, hard luck today. You've had an absolutely fantastic season. You've got your Kerry Championship, and you were similar to us there. You got over the line in Munster as well. So we knew coming in today it was going to be an absolute battle of a game. You gave it absolutely everything there. You went right up to the last puck of the ball. So hard luck today, lads. But dust yourselves down and enjoy the little couple of weeks break and look forward to the season coming up. A huge thanks to Austin, our chairman, his committee, the guys that are down at every training session, Rod, Liam, Wally, who do everything there for us, bringing out slitters, cones, jerseys, whatever.
This is Austin's last year as chairman, so you'll be heading off with a nice little thing in your back car, Austin. To a family and a company who give great support to Naas Hurling. They're on our jerseys, but they do far, far more than just put a name on a jersey. They're down there with juvenile teams, they're down there with us, they're down there with everyone. They are the life and soul of Naas Hurling, and to Martin Boran, to the Boran Packaging Company, we can't thank you enough, lads. To Emma and Laura, who came in as well to give us a hand with all the extra needs there today, but to Emma, who has been with us for the guts of 2.5, 3 years now at this stage. It's a testament to the work that you do that 1 to 36 was available there to step onto that pitch today. So from all of us, I know it's hard dealing with probably 1 in Galley at home. How you do it with 36, I don't know, but for all your help, thanks a million. To Maxi, the unsung hero of this team. He is down there the whole time, before everyone, after everyone. He just does everything for us. Anything we need, there's no giving out or giving back to us. He just does it, and he's brilliant at doing it. It was funny the other day, someone walking down, they saw the programme and they were wondering who Colin McTeague was. I think everyone in Naas just knows him by Maxi knows. So Maxi, thanks very much for everything, bye. To the main men, Tom Christie and Mad Martin. I can't see him there, but I'm sure he's here somewhere. Lads, look, you joined us there a couple of years ago, and we told you where we wanted to go, and you put your heads down. You brought the work to us and let us get there. So, from all of us, an absolute huge thank you. Traveling up and down the road is not easy, but days like this make it really, really special. So, from all of us, Tom, Christie, Martin, thanks a million. To all of our supporters, who have come out in their absolute droves today. It's brilliant to see so many buses going from Naas to get up here. Look, there's been many, many years of hurt in Naas Hurling, but she stuck with us, she kept supporting us, she kept coming to games, and she kept pushing us on. So lads, this is coming home. And finally, before everyone freezes here, to the bunch of players in front of me there, from 1 to 36, and the couple of guys who've gone abroad. But as I said, there's been many hard years in Naas Hurling, and all of us have stuck together. I've never met a harder working bunch of guys there than you lads down here. I'm over the moon that we've eventually got over the line and we've got this trophy. So to all the lads, for all your hard work through thick and thin between COVID and whatnot, you put your head down trying to get to this day, and we finally got there. So Nás na riamh. Agus Film Rogro Bertnílam Hain a Master Varungas Pass. That's all nach ro leta Jenner kind of a hacha. Clifford Jackore Ebert Conny look mar V in your by Nostri Harvest Asta. V the Canelic Jacker V the Canelic is hard than Kate Clifford and Cliff Shaw bed the ground tile. Fisher Jacker galore the lads Nostri. You know, Lavshik Sheed na Canelic go mai agus Fecker hun sin agus an Glundra Tower ho agus early look then to come ai. Agus lehente móra, lehente dríochta iad na lehente seo. Lads nach Rebby Barker Crockig ag Immert Reeve, agus mar a dúirt me canna féin, lads beidir nach meg ag Immert an seo ríis. Agus beidir go meg fórna difriúil an seo an bblion seo chuin. Agus counting na rudí is fair, agus is dóma a rinne chuman low class gweil le fadan lá na comórtaí seo a chur ar fáil agus seansa hurtóibh Immert Barker Crockig. Agus tócoch Kinmhuile Spraga ó bhón chuin. Chailtí sin a gábhil is a seachteach chun siad the rest an jothran siad an taction is féidir le Kilmhuile an rud céine ana. Gandát tá na himráirí acu, tá taithí acu níos agus beag siad ábalta teachtas den rinne siad écht olmhór im líana for sin an ceannas fearr ar Champíní Tibradaran agus Champíní Fortláirige agus Champíní Corcaí i gréibh na món. Rud atá deachar go leor a dhéanamh deireadh glóis sin i dhéanamh im líana.
Martin, talk for Green Rafford Chonish and Burren Bokach and Chahat Bitter. Agus Kilwheeler fog on the park agus Bullabus all look a show on a Lochlanta. The Lochlanta gun Skohak or chop. Brannamuja cup the score in this and chop. Passion Curra Ryan agus Jura Horace and James Burke fi cooler into Nigga. Agus scoring into Jim Fotic Vara Park and Green Boren. Christian go hauling Nigga. Agus better go in and can't fear how to Canning James Burke and Risha Robalachin and scored during the Dam Shield. Agus a Rudda Dog go holding Kilkeen who's been in Forest Bar. Agus it's your Ogo is the Keller and Chop. So now Dermot and Ish Marach, Three Cliffa, Loch Garman, the Gunya Limnach, Carroch on the Doe, Black Leonai, Fort Lariga, a Carroch on the Cahar, or Dwakanai Tyrone, or Aptiji Cahar, Agus Irvio and Yashin, Tosso Cluden Marach, a Carrow on the Hen, one Galair, a Chaw or Urin, Gia Bio, Udin Kedorella, Slong of Hole.